ndamwumva mu mbaraga Yesu w'imbaraga ndamwumva mu mbaraga Yesu w'imbaraga ai ndamwumva mu mbaraga Yesu w'imbaraga ndamwumva mu mbaraga Yesu w'imbaraga ndamwumva mu mbaraga ai Yesu w'imbaraga Yesu w'imbaraga ndamwumva mu mbaraga 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 Yesu w'imbaraga
kwemezwa n'ibyo ubabwiye, bagiye kwemezwa n'ibyo Imana yakoze, bagiye kwemezwa n'ibyo Imana sinzi ko muri ko muranyumva. Baranse kwemezwa n'amajambo, ariko bagiye kwemezwa n'ibikorwa. Baranse kwemera kuri bosi, kandi byari byumvikana, kuko kubabwira ngo uri bosi utagira inoti byarumvikana, ariko nk'abantu bagiye kwemezwa, bagiye kwemezwa n'imirimo y'Imana. Sabura, haleluya. Baranse kwemera ko ugiye kugira ubukwe ukibibabwira ku majambo, ariko bagiye kwemezwa n'ubutumire, bagiye kwemezwa na invitation. Hari umuntu abyumvise ngo atere haleluya. Imana ikuzaniye abantu. Reka mvuge iki kintu nirangirize. Hari umuntu Imana ikwiye kwiremba nk'uko yakwiye kwiremba Moridekayi. Hari umuntu Imana ikwiye kugasuzugura nk'uko yagakwiye ko Moridekayi. Hari umuntu Imana ikwiye ko haleluya. Hari ibintu Imana ishinguye mu rugo iwanyu, hari ibintu Imana ishinguye mu muryango iwanyu, hari ibintu Imana ikura. Wabyumvise mama? Imana irabishinguye mu izina rya Yesu. Yakoze ibya mbere, ije gukora n'ibya kabiri. Mbonye igiharuro kigira kabiri, mbonye igiharuro kabiri. Ije Imana rambye ndakubwiye bigiye gukora ubugira kabiri, igiye kongera ikore. Reka gutega ubwoba n'ibyo uri kurabona. Ibyo yakoze ubwa mbere bikwereka uguko Imana yo mu ijuru igiye gukora ibikomeye. Abansi baho Imana irambariye ngo bagiye gufatwa n'ibizunguzu, bagiye gufatwa n'ibizunguzu. Aze yaraje kukuroga, agiye gushika ku irembo ryawe afatwa n'ibizunguzu. Mana yo mu ijuru, ndumva mwari no koraniro, ikirere kirahindutse. Nimba hari umuntu yahora kuvogera akavogera inzu yawe, Imana inyemeje ko hari abarozi bishwe. Ndumva Imana inyemeje. Yumviriza neza, ugurura amatwi, fata ukurugutura amatwi wumve. Imana irambariye ngwiyishe Herode agaturika inyo akabora, niko uyo murozi agiye guturika. Yewe ndumva hari umuntu maruriye muri iri koraniro, uyo murozi agiye guturika inyo. Ugiye kumva amakuru yiwe, ugiye kumenya nasanze Imani wange nawe, nasanze Imani wange nawe, nasanze Imani wange nawe. Umva, mwari bwigere mubona umuntu apfa uyo mwanya nyine agahita abora, bagiye guhamba ibipande yaboze. Mana yanje
uwari yaravuze ngo ntuzopfa urongowe, ntuzopfa wubatse, ntuzopfa udandaje, ntuzopfa ugeze mu isezerano. Umva ikindi kintu, ibyago yari yarateguye kuri we, Imana ibihindukirije kuri we, Imana ibihindukirije kuri we. Abari barindiriye gusara nibo bagiye gusara baca mu ibarabara. My God, my God, my God, my God. Ariko muranyumva, nimuhaguruke muzamure ibiganza gutya. Nimuhaguruke mwese mugire gutya. Sanze, oh nasanze, ukunyene muri ko mugira ibiganza gutyo niko amabendera y'insinzi ariko arahungabana. Amabendera y'insinzi ariko arahungabana. Ibendera ntabwo ihungabana hatabaye insinzi. Umva reka ndagutangarize, ibendera bari baradugije riramanutse haduze ijyawe. Nasanze nasanze semeni haleluya, semeni haleluya. Magi, Imana ibohoye ubukwe bwa. Reka manda bivuge nihanaguye. Uratambutse uza gutya, mbona uraherekejwe. Ijwi ry'Imana rirambwira, w'imyaka 2 ni myinshi utarinjira mu rugo rwa Mandekos. Imana yo mu ijuru irakubatse, iranakubakiye. Abari barabisubiye bakuweho mu izina rya Yesu Kristo. Abarongowe imbere barihuse, ibyawe bigiye kuba special mu izina rya Yesu Kristo. Uratambutse mbona urashigikiwe impande zose. Ndabaza Imana ngo iryojwe n'igi, abo bantu babushigikiye n'ibyiki. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ni ubugeni, ni ubukwe. Imana ikugiriye ubukwe mu gihe kitari kinini. Turajya twongere tunywe kweri. Nasanze imani wanjye nawe, Bwana sifiwe. Mnaba nichenga navuka. Je numva ikirere gihindutse, manura canke dusenge twitahe. Bizana
zamura icyubahiro ku mwami, zamura icyubahiro kuri Yesu. Muri babana 9 Imana iciriye inzira, nawe Imana iguciriye inzira mu izina rya Yesu. Narakoze ubushakashatsi shakisha Imana ifite ubushobozi. Nimuzamura icyubahiro kuri Yesu. Murahari cyane ntabwo muhari? Imana Data wa twese binjize mu masezerano yanyu. Zamura haleluya. Hari apere special ugiye kwakira. Hari apere special. Ugiye amapere atandukanye. Telefone. Hallelujah. Bwana sifi. Ndagutangarisha. Umuntu yari yarafashe ibya umurozi, niko navuga umurozi. Wa murozi we urafise ijwi ryumva, urafise amatwi yumva. Uhoraho Imana Data wa twese aravuze ngo ugiye guturika, ugiye kumeneka. Zamura haleluya. Amurira urira none ni ndavuze ngo abasituramira bwa mutsima tutawameza. Zamura haleluya. Imana igiye gushiraho impamvu yo kunezerwa kwawe. Ibyari byaragutwaye umunezero, Uhoraho Imana bigukuriyeho. Hari abantu bari mu ngo batazifise mu munezero, ariko Imana igiye gushiraho impamvu y'umunezero. Imana igiye gushiraho impamvu yo kunezerwa. Nimuzamure icyubahiro mu ijuru. Bwana sifi. Tugomba dusenga. Duhamagare Yesu aduhe imbaraga zo kumira abansi bacu. Ndavuze ngo aduhe imbaraga zo kugira gute? Zo kumira abansi bacu. Amen. Haleluya. 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 Winjire mu gihe cyawe, nta muntu aguhagaze imbere Imana yamukuyeho. Winjire mu isezerano rya waraguhagaze imbere Imana yamukuyeho. Izobikora iyo Mana izobikora, izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare. Hamagara iyo Mana izobikora, izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare. Hamagara iyo
twayihamagaye iri ku gikorwa iri kirakora izo operasiyo zose zari zarakunaniye izo operasiyo zari zaranse iri kirazikora wanayokuzalau leo kesho watakusalimia kwa heshima. Bwana sifiwe. Imana yambara ikintu tugomba gukora muri aka kanya. Bwana sifiwe. Tugomba gukorera mu giharuro cy'Imana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Tugomba gukorera mu giharuro cy'Imana. Tugomba duhagarare mu kwezi kwa12 tukiri mu kwezi kwa 4. Imana yambwiye ngo sengera abantu umuntu ashobora kwitanga agatanga 12,000 bimwinjize mu kwezi kwa12 bikureho inzitizi zose z'ubuzima bwiwe kugeza mu kwezi kwa12 12,000 tumusengera umurimo w'Imana ku gikorwa cy'Imana. N'ubu utanayafise baguhe ibahasha muzanire ibahasha abayafise muze hano ndabasengera tugire isengesho ribinjiza mu kwezi kwa 12 rapido munyarukirize 12 murashobora gutanga 12,000 twice ikintu cyose cyo hagarara imbere y'amasezerano yawe muri uyu mwaka. Imana yakubwiye ibintu bikomeye ugomba kwinjiramo muri uyu mwaka ariko hari intambamyi nyinshi. Ashobora gutora iyi envelope mugabo akaba yarizanye kugeza dimanche dusmire 12,000 ucamo kumuhagaze hano ucamo kumuhagaze ukabuzi yuko utazobikora ireke kwito kuko tugomba kwinjira mu kwezi kwa12 tukiri mu kwa 4. Ushobora no gutangira umwana wawe, ushobora no gutangira umugabo wawe ukamutorera envelope yiwe. Ushobora gutorera umwana wawe ushobora yafise ayashire. Gutangira umugabo wawe ukavuga ati ndakeneye ko akizwa, ndakeneye ko abohoka, ndakeneye ko uyu mwaka urangira yakijijwe, ndakeneye ko uyu mwaka urangira uyu mwana wanje yatabawe, ndakeneye ko uyu mwaka urangira isezerano naginjiyemo. Ibahasha yahifuza ngiye gusenga Imana. Ushobora gutorera umwana wawe, ushobora gutorera umugabo wawe, ushobora gutorera umugore wawe, ushobora gutorera uriya muntu uzi yananiranye ugati uyu mwaka ndakeneye kurangira yakijijwe. Haleluya. Ndakeneye kurangira byabaye, ndakeneye ko uyu mwaka uhera
ninjiye mu isezerano ryanjye nzanira envelope munyarukirize abazironse muhagarare kandi ndumva n'uwakoze akibita ndumva n'uwakoze akibita ukawera w'Imana ganza tegeka envelope, mudane ama envelope. Ukawera w'Imana ganza tegeka. Bazana igiseke hano abayasa utayafise azayazana kumashizana ico giseke uyafise ni kubw'umurimo w'Imana numvise kubw'igikorwa c'Imana dukora ikintu kubw'igikorwa c'Imana igikorwa c'Imana mbona ko gikeneye ibintu bitari bike niba mubona seka ntabwo bafite kandi nishimikije Yesu niba mubona nwe ntabwo bafite nishimikije Yesu niba mubona ngenda nuso y'amahoro niba mubona ntamba nuso y'umunezero
umunani yose asigara igiye kuguha inkoni yo kwishimikiza aya mezi 8 asigaye uzogenda urinzwe n'Imana. Asema haleluya. Kwa gatanu, kwa gatandatu, kwindwi, kumunani, kw'icenda, kw'icumi, kugeza mu kwezi kw'icumi-na-2 urinzwe n'Imana. Akira indirimbo yawe ikubera umubavu uhumurima neza kandi waranyumvise uko nagusengaga. Akira amashimwe yawe akubereye. Akira indirimbo yawe ikubera umubavu uhumurima neza kandi waranyumvise. Ibihe byangezeho intera imbere yanje nkabona umwijima no kugenda ubwoba ndasaka cyane ariko wambwiye ko utazasiga njyenyine. Mbe muri he Imana yemeye kubaheka ya mesi. Haleluya. N'abantu bicaye hano hari umuntu yumva yo turambira pe agazotanga 6,000